Ramai na ba talifusan yung masih ba kazoy ta Yesu Keriso. Omuso dededa falu ka itazui moroy ba studio mini helai mo ministry ma ovain ramai raina salam holistik. Ramai na ba talifusan yung masih ba kazoy ta Yesu. Karomali lo walangis nengnya tafatuna bagi nete andre. Tehala moroy bazura Yakobo fazatelu ngabwa fele telu irugi fele walu ba fatua le tabaso da tahonoga dededa mengandreita mau hasigelu Yehova lo walangima maandre sohagelu gine tesisehini tehegu hema yada Yehova lo walangi omasindaga babawangi renusi taromalima hetua Yesu hede hema fahaun da aga moroi bagi hehani amoni Kasi funga bala ba bala ga fu kasitu nama mabaliaga barba ke detu Yesu. Matimbaga pamatenawa pada Yesu Keristo. Ya falu kanda aga bawa hau dede si oroin ra uge. Ya duhu. Amaina ba kalifusun ya masih bakal ta Yesu taroma lilo walangi ke da bazi mane inete Andre tehala moroi bazura Yakobo fazatelu ngabwa fele telu irugi fele walu tau baso kita daromali Andre imane hanihaba kemiza tua-tua baso tede ya mu oroma baba atule bolo eniam brua buania baba ebolo dede baba atua-tuaan bana soba de demi ba afke ba fasosota baba misuno ami baba mi lauvaya Wamini itu. Tengah fatua-tua si otarai moroi siawa da. Moroi bagulidana da. Moroi batu mana. Moroi pampeh. Bagi sofa afeke desa. Bafa sosota. Pada eso kui pamakuyu. Aba ngavale bolau selesai. Pefu. Bafa tua-tua anda. Si otarai moroi siawa, kasi ofona kenia, bano o hau-hau, bafanete dae, bale fasosota, e bolo dede, I o eli, no fahana kenia baha ke dede, ba bua sisteh, le ye bua dede sambuana, le mamini dede. Basi le fasosota, sama zaive pua wa atule tutu andre baba atule irugida daromali lo balangi. Ramai na ba talifus barbongien re baso sama sanabegu ba fahohur aga he ibisa ni fotoi ba atua-tua andre ba sambua zito bali famaha egu me imane keku yuaniha andre Baso ni fotoi dae no sikola bale fa atua-tua. Baso gai dae soba atua-tua bale sikola. So gai dae no sikola ba soba atua-tua. Ramai na hati agi luar hadae babehede ande me mahoga mafatuno imane dibagi nete ande oya niha alawa zikola oya gelar bahiza lefa atua-tua padata ilava babehede daud leto bali jaminan niha eno sikola Heno mai pabarwa maha belum tentu coba atua-tua. Pada romali lo balangi sino tabasoan de irama iraina pa ube ezito bali tuhonia aya niwanya pangabuas pele telu bali etuho badau mane satua-tua pasotet. So tombua zinengnya tafatuna baba atua-tua ande basok tede pada romali ande aya tahu fa atua-tua si oroi moroyawa
Pasi dua, pa atua-tua si oroi kulidan. Data hau ke baba matuna taromalian de tazara-zara. Ya dae pa atua-tua basotut. Rama ina, natabaso daromalilo balangian. Ba manofu de dahana vataromali ande bangabuas sifele delu. Iberetai ke ia forma fanofu. Ade apa nofunya bat? Haniha bakemiza tua-tua basotut. Haniha bakemiza tua-tua basotut. Penanya so tandra vanofu. Hana batola so vanofu tae. Wa makaita basino uwa anu meke. Ternyata harus fau ira ta'a. Fa'at tua-tua tafa'amute. Fa'at tua-tua tafa'amute. Na tahau kata osisi taromali lo walangi andre isuraya Yakobo ba ifaohe bandrauno Israeli mabani hakeriso memang oya perdebatan dae anihan rono Israeli andre adia irono Israeli si pelendrua suku mazui bermen ni hakeriso ke andre la foto ni irono Israeli si bohong. Yang pasti taromalilo walangi andre ifa ohe ya Yakobo bani hakeriso adia ni hakeriso da moroi ba ni Yahudi mairono Israeli sinoto bali ni hakeriso mazu ifefu ni hakeriso ni tetei gei irono Israeli. Adia zalua ira ama ina ban ni hakeriso bagi nete Yakobo andre aboto badededa wana baba maha oya pamaha sino ofeta oya kitab-kitab kebijaksanaan pa atua-tua Salomo sino tesura sino so ba kota luam panuan yang keriso manihasamat. Meluhannya oya wa maha sino tobali urakara sino latema. Nanti dari segi ajaran tidak diragukan lagi. Hisa sozo ambreta. Ya dah mau ambreta bambua puasi suhi. Kalau namanya ajaran oke. Tapi kelakuan minus. Mo ambata pambua puasi seuh. Aboto badada dadania dawa natafahela bazura ni surabaulo koma ni surayakobo ade hule soba afahura ya dae imane faulo babawananda faurisila itu ade afamat iman hanya oleh iman. Ada yang diperkuat Martin Luther. Akhirnya hula aga fabae maifu moribah ke Yakobo. Jika lebih itekan ke Yakobo ya ada buah-buah. Ana basinan tahu. Berbagi nete Yakobo andre ifai kiwa auri ni hakiri. So tua-tua. Soba mati, aboto badaderahan ni halo walangi. Lailah hanya Yesus Kristo. Nama tidak diragukan. Tetapi minus kelakuan baik, minus akhlak. Ada zalua, soba afal kedede, soba mini tede. Bagu talua zamati, ni fotoi samati. Terdedah pasinunda bangisa ira ama ina mane bada itu hua nostalgi kamai tolame duma levate afusi moroi baero fau wa alesme esinya oi taunem notobini ke
degu vaya odozi mana vaina saavegu zile atule no vaya o ida soba atua palefa atule nah hati yang bereme apa iwa bahata romali lo walang meki ani habak kamiza tua pasotede soba atua palemo tede kata zara-zara daromali lo walangi dari ramai raina kaya defa atua si oroi moroyawa mane badai meki pengabuas kelilima tenga fa atua si otarai moroi siawa kan berarti soba atua si otarai moroi siawa ada apa atua si otarai moroi siawa naba surah kametola yo badal berat apa atua bafangata ufi lo balang ramai raina fa atua si oroi moroi siawa ya iya dau soba atule oroma ba atua-tuanya aba atul. Bagi natanda oya ni atua oya ni soneh. Tetapi lefa atul. Yo guna ba atua-tuanya baba mailungu abania. Yo guna ba atua-tuanya baba ngiku ketu abania. Yo guna ba atua-tuanya baba maut. Yo guna ba atua-tuanya baba makiko. Yo guna ba tuannya baba kehendek abania. Tengah fatwa si ori muriawa. Tengah fatwa si sote masih sofa abot obat. Hana satwa si ori muriawa abot obatnya ba fatwa tuannya ande si ori lo walangi. Abot obatnya pasoko hit lo walangi. Baba atuan yang muala genyan. Hati ada. Natafuli ta Allah hes natafai ki pemberita. Hati aku hita dete lo walangi. Ba ifataro ni ha ande bagulidan. Ya ya da babondro roge ulidana andre ena esehi ena maulu. Ba ena bagulidana andre ramai raina. Tola alu abanua soru. Toda Yesus sama hayaita. Babangan reso ay. Si mane bazorugo. Mahule bazorugo. Ya si mane bagulitan. Niha satua si sotede. Ya luilala heivisa ena alua wa ohau-hau. Asa si tarongo irama iraina soto brua. Niha andre. Niha si so fatua-tua. Kaya daw isebitangan nabenia. Basok kita isebikahe nabenia. Ni hasi sofa atua si oroi moroyawa isebitangan nabenia. Yo heyawa. Itolo nabenia. Ifolala dode nabenia. Ihakesito de nabenia. Faurinia tobalia de la hom-hom. Ireki dan nyai ramaina namate niha andre pafuh ke batu niha nala tere ke iwisa mi kaluania iwisa me itolonia iwisa me hakas niha jadi dazin nangnya i aro de ma ifuli ifasuki pada niha keriso paulo yo va famat tidak harus oroma pembuah-buahda. Fa atua ma fa aboto pada harus kembali. Fa ngaazuh dengan famaki. Fa atua ma fa aboto pada oroma pavariaboskannya panabu. Fa atua si sofa aboto pada oroma masih kalah. Oroma pavehed dan yun bada sowa ohau-hau. Kembali hom-hom baniha.
So bali si sohi baniha. Le famini todo, le fa sosota, le fa bukasa. Na ezi sof atua si ori murehana so kunya baboto badut. Aboto badut ni hada gohita de lo balangi baba ori. Irama iraina masing-masing ika Andre. So gohita de lo balangi ba isat kumbui. Ni hasi sof atua basi sof de ifalua ba aurinya Andre. Si faldu pa so masih lo balangi, masih faldu pa gohita de lo balangi, apa urinya. Si dua, ira ama ira ina, saya giva atua si oroi kulitan. Atua si oroi kulitan ira ama ira ina. Jadi ufuli ufasu ibadah dada sino ufai haga morea meke pa atua andre, lah di kaitannya o masih pola. Tapi fa atua andre, kaya da berba aboto badadanya lo balangi, aboto badadanya haniha iya, aboto badadanya hada kuhita de lo balangi baba urinya, ba ifalua ba urinya andre, ma I ofanai ba urinya andre, site faldu ba zo masih lo balangi. Ramai raina ibisa ba urinya keriso bagi nete ya koboan, sara uang. Sohera pamagi abaniha. Yakobo fasa 2, ngawas 2, iruki ufa. Naso ena ezimai pagovulo aminiha solai duru balak. So baru-baru luo. Anaso gezimai sinumana. So baru silesukistek. Kami faiki ena ezo baru-baru luo andre. Kami mane ena. Tatao bata ya ugu fai kizi na hau. Karena mimane basi numana andre, ya ugu babadao yagu, kizio, amat kong tadao, tombrak paku kaheku andre. Patenga nomi fona hava nufa de demi, patenga so no sanguhuk, si so era sileseki ami. No soba atua bahiza so va mai husi pava mai pavaniha. Lebih iyo masih lebih iyo fosumangi ni hasu anak. Lebih iyo fosumangi ni hasi soba fakta. Ni hasi lumana ay, olah biar kita usai. Ni hasi sofa mati. Ni hasi sofa atua si sotede, baba mai ginia niha andre, lebih beda-bedakan. Fagale baharnya niha, pamai folahen, pamai fosumangi. Ewi sanasa niha bagi netedau. Yakobo fazatelu ngawasara rupitua imane. Ya to amiza mahal ya amira talifuseg. No sami ila tedoudannya fa abe ehuku ni fatergeda. Asese sa sala ita dozi ita. Nasozi le sala bali. Panoni hasino mo ahonoa ia. Tangila mamatere potonia maas ambua. Bai ato amiza mahal. Oya si beka zo masih to bali sama hak. Oya si beka zo masih to bali pada dauma. Anak bereme te fusumangi. Te folahemi. Dan oya si beka niha. Zangalui mai regesi si beka dunia baguli dana andre. Apa ngalui da dauma. Ina te folahemi iya. Bereme noi ila bagi no ta lagi zanurama nete Yakobo ande noi ila niha nasogoheta soharato alifusumangi asese kei lawa bakheda buta so behede ni rongo imane ila sibai ke tafalu azisteki nasobagoheta irama ira tenga oheta dito balik ukuran latola tafalua zisteki. Tengau kheta. Latola ta omasi na boda.
Tenga ohel tabaharato. Watola tobalita dela hobu-hobu. Hele hadoi badangada, hele hadoi tadomada, hele hadoi fetaroda. Ahiza saatu. Pauridal tola tobali dela hobu-hobu. Tola tobali dela hobu-hobu. Ita baba malua sisoi. Yaita enak baba magita avodani hakulidan ena fakele-gele batu teta. He irono e satua. E satua da Yesu. Aywa. Na sozo mas ebua ba ami. Ba ena yo fana ifo sumange ma yo masi enronoan. Meda san ranoa lo balangi. Mana irono site. Irono site itu telah tegu-tegu betul. Ya gitu. Fana. Bagi nah misa. Tapi ni hasi sofa atua ba fa aboto badedu. I omasi he irauno side ite he ni hasatua he sama kele duru anak he sama ke baru lu masih manege he sama ke baru satua tua oma yo masih lah mai uta badetenu bagi nata daa bagi nata nasa Yakobo ande nata fagi ba Yakobo faza ayat sara iru 2 sobada alua wa udusa. He moroi wale atule bakami. He moroi wa gua saan. He moroi ba senrat pa bangisemi ande. Panes ini mangis ami. Pale manema ami. Mange ami. Pa afos ke demi. Pa tebai mi kamu. Pa sondra ami. Pa manuwe. Pale kemi. Mele mangandre. Alua ba sofa fa utu. Neha si sofa atua si oroi gulitane Andre. Namegen neha si sofa atua si oroi moroyawa. Sebitangan nabunya yawa. Na neha si sofa atua bagulitane Andre. Isebigahe nabunya to. Lo mas ya nano ohahau to nabuni. Ya lualu lala. Ya lu lala iwane isalala ena tolai ya to. Nah dia mena ya lu alui berita. Hadia ia horni hata Nah so si nomo ya wabata tauma. Maka ni hasi sofa atua merubah gulitan andre. Ya lu alui lala hadia ia. Kesalah. Boleh si mana memohede to ta Yesu. Tafai ki ba film to ta Yesu. So sang mal. Hoga tua. Efeso 5. Si mana ni hasi sofa tua ba kulidanaan. Ya lui lala, salala ina Efeso linabonia. Ina sokalnya bukti. Reme ya da fefo ada ya oi. Na le bukti saya maka le atulet. Irama ina nga masih makaretes karis. Ni hasamati ni hasi sofa aboto badad. Ni wania bada soma atua pamoteg yo gunava atua nia andre ibisa ena ola oha hauteg na babo banua ia luilala ibisa yo hesisok pampanua tau na organisasi ya luilala ibisa ena organisasi tau tetou ba asaki tengah hebi salala ena oteki. Ya lui lala hebi sa omuso si baik ke dunia. Na soniha si fahula pamangalui si sohi pagulitana. Niha si sofa atua baniha sokede to bali inspirasi. To bali tuma-tuma. Bah intinya adalah paurinia to bali dela hobo-hobo. Patuh tetegu rahmai reina. Ya ita si koma mondrongo taromali lo balangnya. Ibisa ena esohe dapat atua basok kedean. Yang pertama dan utama dan terutama ni faluania. Ya daun niwa basura kamai tola. Beret dapat atua andre. Pafangata ufi lo balang. Patuh andre siore lo balang. Baile ya mualang ke bani. Ya dan hewi saya tak data bokai doda.
Enak etola ta ohege wa atua-tua. Wa atua-tua si ori moroyawa. Wa atua-tua si to bali de la hopu aniha. Wa atua-tua si to bali de la hopu bagumbai kadanga lo walangi kana befes. Ya mutolo ita lo walangi. Mangandai. Sawa gelut wa Yesu. No etehege kema baba mondondongo taroma lima. O farosi bai dedema. Ena ema ohege wa atua-tua. Bafa aboto batu. Abele enda aga Yehova lo walangi. Lete bulagi mo mangander mangalulu draudo ke. Ngander salahi habato za mondrongo taromali lo walangi. Naso ira banahi abel kus pamakau aini tua Yesu tu fatangau sabel. Pada hebekera. Abele ira baba aha ke dedeme. Ena aboto batu tera valete bulen dau ke Yesu. Baba ngomasi ya ira. Pangabalen norode de so ese bai babe asoto baguli danan. Pa atua-tua si oro indau ga mo laga Yesu. Ena tola aboto badedera hadi aya potensi di sohera. Ena tola gilau guna eda aheta ira meroi bahwa abu dedera andre babangabale gabula dedera. Ya lete bula gehehan amoni baba materu fa orima fefu. Badi Yesu no mangante ta aga. Ya duhu. Mana daromali lo walangi ramai raina. Salam.